Ki khubor ka bate CTV. Lawan Rajaphi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. Kasyat nong kram kada gejing syat kabala kring bahaya ki pai ba na keleng ki jaka jong jela Meghalaya na ki wei pat ki jela bat kumju ru na bar jong kari India henrela don mu ki batip ya kadaw tan rai balai la khot syat nong kram habaka le nyam kada ka shnong smith banyo jing sha helor kan ni unong lum kubor ka pati CTV la bu jingli no cm ka hima khairem Dr. Balajit Singh cm ba balai la khot syat nong kram ya ka le nyam ka hima khairem habaka jingshat la pelong hakashnong smith ule thu ba hashwaus nam khat praspa khandai pho ya ka le nyam jong ka hima khairem laji pelong hanong krem handai namar ka jingplu no ka yengs em kala pelong ikis em ban phet shakeleng gijaka shu pa em balajit lo thu ba dai ta hadu snam khat praspa khandai pho ba us em ha gitu por ulan poi hakashnong smith bat ka le nyam ru la le ba hakashnong smith handai namar kilat phlai kubor ki ong bai ka shat nong krem kani sa hadu mentah Ki kot siat nongkrem ki belum pernah naik bosnya. Jadi siapa nak kayu selamu pernah bos itu mentah. Dari muka kedak mesin bangi kedek kota Jogima. Ba menurut sejarah dari berketing kedeknya man kesnem sisnya upi. Kemudian tip baik pak siat nongkrem dan seperti perang. Kemudian isa kambing ba dan naduk ndai bos itu. Ndai kadon apo mencai anokse benar sengi di masuk anokse hadian kita benar jinjah pa jinjah kiba rajah ki por lahap bergerak no lahap bergerak nak jingpet cika syong jong ki sim bergerak nang tu loket cidu selang kerja berdin entah apa kawan nongkrem pada dia pat kawan sa benda apa ni hasbet rumah. Ti nama atau por, na kue program, ledai rat bau doli ulawan atau por risi. Ti pa lawan untuk kamu ke arkom patai por ke kam biar kemudian supaya tetap temui ke sorkar Selamat juga dari India keton, Sorkar jelar keton tempur, menang tentu asam tempur, beri. Dia berkuat, berapa nanti kemudian berkejinya cuma pun, lepas ikut kubur itu, keledon kejing snow pak, siat kerja pun kerja ikut kesan kerja, kasih kesan kerja. Itu pada musim mereka tadi kerja dance. Nak tahu, kena sa kata keteng. Buat apa pus meru, kedai kesat ke himak kerem ru, dari dikasih bebuni, nasabar himak kaldika kedai kesat nukre. Berkumpul orang yang tan, ikut kubur pak temperai yang ke nukre dan kesasa kan ni, nomor babun cuma ke yusa, kelenian keleran aku, senang nukre. Badai kan adin kertas pasal lain, bah lah pelaj dia ke himak kerem. Siapa himak harim mamlim? Ini pelapor lagi masih lama. Siapa himak harim siapa mamlim? Bah hadin arus namanya kesuan poison smith. Ya kayusan bakalan yang coba himak. Mereka sasa kata keteng bojong. Kun kasih kahim suka hiri kurang siapa nak. Imtip nomor sasa impor dan impor. Mereka jumpa mencoba kayusan bakalan